Kayga baradigan bilet barmı? Бар. Barmı? Orunduqlığı mı yoki karvatlığı mı? Sizga qanday kerak bo'lsa shunday bor. Maha kasofat ne? Yaxshimisiz, Qashqarga bilet bormi? Bor. Menga birini bering. Qashqar dedingiz mi? Ben mi Qashqar bormoqchi? Karvatlığını bor dedingiz, ha? Karvatlığını alışsız o deyman. Buna olsun. 4 kişi bilet berimi? 4 kişi? İkimizge 4 kişi bilet gerek. Ayrımxonacı mı? Bu kızdan ben sizin ma'lumi. Voy, bu sizning nima deganingiz? Men gapingizni faqat tushunmay qoldim. O'zimning gapini o'zim olaman. Bo'ldi, o'zim olaman. Yo'q. Sen turib tushunib qolasiz. Bo'ldi qiling. Tez qilmang, ha? Voy, men o'zim olsam bo'ladi. Tez qilmang. Xizmat qildingiz qo'yarmi? Yo'q. Rahmat sizga, ha? Rahmat. Sizga rahmat. Mana 4 kişi bilet. Rahmat. Rahmat sizga. Mana bu sizning buyurtdingiz. Bu mening buyurtdim. Unda saat 2'de görüşeyle. Vakti dikine acıma. Çok vakti dikine. Bo'ladi, rahmat sizga. Hoş geldin. Ma'qul. İş bitti. नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है।
होता है Mana, bu yakka. Bu. Siz geldiniz mi? Size bir saatten beri gidiyordu ben. Hamma adam polis oldu. Hadi, kızım, ensirme. Ben yol boyu obdan emre buldum ben. Siz ensirme, ha? Arkadaşım, size pek avarık tuttum. Benim vaktim yetmeyecekçe ayağımı bilet eklisine öğretken idim. Yolda apam obdan karab koyasız. Mağdan adam, apam. Apamın sizi tapşırdı efendim. Sizni yana avar qilgan bo'ldi. Opamni sizga topshirdim endi. Yo'lda o'tdan hamra bo'lasiz. Ma'qul aka, ak yol olsun. Xudoyim emanet. Alloh